ماشي الفيلا راه بنوا يعني لعني في كيدان كود ما هكا تاقي سي دون نوتر انتيري اكن من لا مي اشاك فوا يونادي ولي سي لا فيريتي مي نومبيش il te soutient pas pourquoi parce que c'est pas lui qui l'a fait c'est pas lui qui a trouvé cette idée ماشي انت غيديو فين تختيني alors غادي يقول لك دي فاضا خصني تربى خصني الا انا كنا لا باز l'ennemi commun غادي يقول لك يتسو كي دي اسكيتش اش تخدموا même avec des mensonges et n'importe quoi vraiment c'est tout à fait normal كي تهضر مزوره je suis pas le premier ni غاون de la conclusion dans tout ça. Le problème de la Kabylie, c'est bien, c'est deux maladies. On le veuille ou pas. وين يبغى نادي يستعرف هذه يستعرف وين يبغى نادي يستعرف ويستعرفها. J'ai pas eu de soutien surtout de la classe politique. C'est pas grave. Je viens de le dire. Heureusement, j'étais sur mes gardes. J'ai pas pleurniché sur les réseaux sociaux. Non. قبلت وحدي et fier de mon travail. Alhamdoulilah, il a apporté ses fruits. Il a apporté ses fruits. À Ségui, tout le monde utilise le même langage. Je me rappelle comme aujourd'hui. Plusieurs acteurs politiques, soi-disant, يقراض الحال في اللي اسمي دنيغ en 2021, en 2020 en plus. On est bien avant la décision de la haute sécurité de l'État اسمي دنيغ le mouvement هاكي دار برف. Ils me l'ont dit. Même dans le live, il y avait une personne qui mentait dans le live. Une caméra, je te pose une question, quand même, tu as dépassé les limites de dire le mouvement Guider Bref. الساقين تنتوالي غادي لي اللايف غادي تقارناش بنت كتبلي الموفمون Guider Bref. الربحة تفات. Je vous accuse pas, je vous condamne pas et je vous manque pas de respect. Au contraire, سكرا بويني ديوغال نارو بريد الصواب يزرا بلي يومن بلي ثلاث ربرب تنقرانت ديال الموفمون ياكي الربحة تفات ما سكواسمي بدا ومنو غاكي على زكا j'ai pris une décision fatale. J'ai dit jamais je vais partager un guest, un débat, une rencontre avec un macaque. Impossible. Ma conscience ويتعمي دابا إوا كنا نروحها هذا هضرها قدور براد أدني مقابل فاس à face يا نهضر non on n'a rien à partager ensemble. Le cas le combat contre le vrai je l'ai mené depuis 90 ولو غيرها يمقرني كله تنوقاد غيرها alors ويدي قمارة دوقاد غير بزازاكي وكذا كيسمع سن كيف زازا ما يقسيك وبزيز ذاين تنقر دونيث ارقي ما في ماني كامي استمرت لا جي با الطون يعني باش فاسي على لي كومونتير نون جو فوز اميرد مي زراما امي لا لور تديك ما تواخذ مي رقمات قال تقرا شويه لي كومونتير زعما يسوق مسي سوجي والله ما فاسي كون ميم با ثورو كنت فاسي غيرها وتفهم ما راكم كنلحو تمثال مي سي با غراف جو بو فوز اوفرير اون ايكول داود هاك ليدوكاسيون تسرقن ونسي القاع هكا زري غيغار قبل الخدمه الحاجه هالمسريغ الحساب دا تفا غامكا تفا اش داويد الفايده اش داويد يعني خسرن chaque action راه خدمه غي كالكولي je fais rien au hasard vous pouvez être sûr même des moments ما d'adar avec les nerfs et des moments ما d'adar calmement c'est bien préparé à l'avance parce que je m'adresse à un peuple algérien et je m'adresse à la Kabylie j'ai pas le droit à l'erreur je préfère mieux de ne pas faire de live que de faire un live pour dire du n'importe quoi. Je suis très loin pour dire n'importe quoi. Alors, il tente toujours زعما يسوق عن سي السوجي وزمرنا لها. دي الوقت اللي يتمثل ميتي دنيانك يقيمك اللي يسمى مسا روال اللي يسمى لي ماكاك et tout ce qui s'ensuit. الساقي on vit tous le même cauchemar. إذا شو قلقنا لور كل يوم نادي مسلي يمانيس كل يوم نادي يهضر يمانيس كل يوم نادي يسقسي يمانيس كل يوم نادي زران سيديوسا سندا يثدو باسكو لو كان le bon moment en 2021
2020, on n'aura pas autant de massacres. Il y a beaucoup de personnes qui partagent cette responsabilité avec le MAC. Parce que il n'y pas la foi. Wallah, il n'y aura pas autant de détenus. Il n'y aura pas autant de mamans qui pleurent leurs enfants. Il n'y aura pas autant de personnes qui sont actuellement dans la merde. Il faut trouver de l'argent pour se déplacer dans des prisons, rendre visite à leurs enfants. Il n'y aura pas tout ça. Alors, il y a quand même une part de responsabilité pour certaines personnes. Il manque à l'assumer tout simplement. Il n'y a rien qui est trop tard. Voilà. مازالوا تسالي غير الغشايات مثلا مازال شي طاح متفكره كل dans l'ensemble شو غير غادي دينير يا برا اون بو ديباتر وني بغانا ديني الحاجه يا با de souci comme d'habitude مثلا غا جالسنا le guest est interdit pour les maquistes الربرابه ونقرا interdit dans mon life c'est strictement interdit يهضر كني لاقور يهضر راه يسقلاف راه pour moi سمحتي فوالاكي الراو تخرجن تاك دي قجان ils sont tous de mèche parce que تلو نفك على بروف فهمت تولى مش تقرا سي صباح الراو تخرجن تاك دي قجان ولاش مستقجون تاع ديك الساعه تدافض دي زيمر ذو الشان تدافض كان داقجون زعما تدافض النظام مدا دراك كزريغه ولا قادي توشي كرا بولا مثل لا بروف كون ولاش لا بروف تتقرا ولا مامش كومون لي تكنيك c'est pas des techniques dans le qui portent atteinte à notre culture, à notre pays. Au contraire, c'est des claques. Il faut qu'on se réveille un petit peu. Alors, beaucoup de personnes qui قارن ديال الوقت ديال العيف هو لاقين الربراب الساقي الحمد لله الربحه ثفات تقارن الكل. هادو غالغور كايا غروف كاش طاح l'importance de 3 secondes, je sais que tu es là en plus. Akagi, je te condamne. Tu es mon prisonnier. أمشيتش أملي ما كان مثلا أكن هادي لدامي روش الله يبدا اسمها تقيم مدينة أدخل من الصف ستاعد أنا أدخل من الصف يا ريت تقار محاضرات قولون الون ألور واقي حنا ساكنين القنطنين السورة أصح كان سيدي وليم فوالا خماس كان لا كابتور ديكرو داكي سي توت لي كابتور ديكرو داكي ماركياس كونتر لي كابيل دو سيرفيس لي كاديس سيكتو دي الكونتينس الو الناس toutes les comptes sont enregistrés. Les 3 comptes. Toutes les vidéos ils sont enregistrées. Et déposées. C'est que le problème ils sont déposés que je t'avertis. Je suis pas un hypocrite. أمشتش أمي مدوكلني ونكوكوكو كل ماك. سير بني دي شظن. تو الشظن. السوال. Qui sort de la règle du jeu. Qui sort du cadre politique. Menace. Intimidation. menace de mort, c'est enregistré. Alhamdoulilah, ballagh al-marghoub bouli. خاصك كي j'ai pris des années, mais قرنك إمنسي عليه تاع طيل. J'ai pris mon temps. يكون يخدم هذا الشغل depuis 2020. يكون يخدم هذا الشغل إلا قايني تقرا تي بروفي غير الغشي الصح وتي بروفي غير لا جوستيس. En Algérie, alhamdoulilah يا ربي. نقضى يكون plus rien. Zikaraoun d'1%. Zikaraoun d'inir 0%. Maquiste en Kabylie, en Algérie entière. 0, 0, 0, 0, 0, 0. الغاشية نسفاقيتني دفاقا سي ترميني يفرس سوق نزل السلعة. تقيم داكي دي فرنسا من توالين certains hauts responsables de la droite ou de l'extrême droite qui soutient
ce genre de mouvement, il faut les combattre dans le cadre démocratique. Monsieur le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, dans quelques jours, comment il va se comporter avec ce mouvement quand il va recevoir un dossier complet, soit les écrits, soit les vidéos, soit traduit en français, après on verra la position de la France. Je n'entre pas dans ce qui concerne en ce moment l'Algérie, la France, la crise diplomatique. Je ne suis pas un diplomate, je ne suis pas un homme politique, je ne suis pas un ministre, je ne suis pas le président de la République. Je suis un simple citoyen, chanteur kabyle engagé, tout simplement. ذي كان يسير ولاش أين النظام الخدمة أين يعني la diplomatie ceux qui sont à la hauteur de le faire chacun son travail أين يعني l'économie l'économiste غادي يهضر في الناس ماشي ذاك فوالا كل ولد يخدم كان أينو ميزمر يخدم comme d'habitude